Assalamu alaikum, dobrodošli u 9. dio knjige Život Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, autora Hazreti Mirza Bašruddin Mahmud Ahmad, Halifatul Mesih, drugi za Ahmedija muslimansku zajednicu. Ovaj dio započet ćemo sa pričom zli planovi neprijatelja poslije Uhuda. Ono što se dogodilo na Uhudu nije bilo ništa što se moglo lako zaboraviti. Mekanlije su mislili da je Uhud bio njihova prva pobjeda protiv Islama. Objavili su vijesti širom Arabije i koristili ih da nahuškaju arapska plemena protiv Islama i da ih uvjere da muslimani nisu nepobjedljivi. Ako zato nastave napredovati, to neće biti zbog neke vlastite moći, nego zbog nepažnje arapskih plemena. Ako arapski idolopoklonici učine zajednički napor, neće biti težak posao nadvladati muslimane. Rezultat ove propagande bio je da neprijateljstvo protiv muslimana počne rasti. Druga arapska plemena počeli su nadilaziti Mekanlije u uznemiravanju muslimana. Neki su počeli da ih otvoreno napadaju, a neki su im skriveno počeli nanositi štetu. U 4. godini posle hidžre 2 arapska plemena Adal i Kara poslali su svoje predstavnike časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da kažu kako su mnogi njihovi ljudi naklonjeni islamu. Tražili su od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da im pošalje neke muslimane dobro upućene u učenje islama, da žive među njima i uče ih novoj vjeri. Zapravo je ovo bila spletka koju su smislili ljudi iz plemena Banu Lihjan, žestoki neprijatelji islama. Oni su poslali ove delegacije poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pod obećanjem o bogatoj nagradi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ne sumnjajući prihvatio ovaj zahtjev i poslao 10 muslimana da ova plemena podučavaju temeljima i principima islama. Kad je ova grupa stigla na teritoriju Benu Lihijana, njihovi pratioci su dostavili vijesti svojim članovima plemena i pozvali ih da grupu uhvate ili ubiju. Na ovaj podli prijedlog 200 naoružanih ljudi iz Benu Lihijana krenuli su u potjeru za ovom grupom i na kraju ih prestigli na mjestu nazvanom Rađi. Dogodio se okršaj između 10 muslimana i 200 neprijatelja. Muslimani su bili puni vjere, neprijatelj nije imao nikakve. 10 muslimana se popelo na uzvisinu i izazvalo 200. Neprijatelj je pokušao da svlada muslimane podlom spletkom. Ponudili su da će ih poštedjeti samo da siđu, ali je vođa grupe odgovorio da su vidjeli dovoljno od obećanja nevjernika. Rekavši to, okrenuli su se Bogu i učili dovu. Bože, ti dobro znaš naše stanje. Obavijesti svog poslanika o našem stanju. Kad su nevjernici uvidjeli da je ova grupa muslimana nepokolebljiva, započeli su napad na njih. Grupa se borila bez misli o porazu. 7 od 10 je palo boreći se. Trojica koji su ostali nevjernici su ponovili svoje obećanje da će poštedjeti njihove živote pod uvjetom da siđu sa uzvišice. Ova trojica su povjerovali nevjernicima i predali se. Čim su to uradili, nevjernici su ih vezali. Jedan od trojice je rekao: ovo je prvo kršenje vaše obećane riječi, samo Bog zna šta ćete vi sljedeće uraditi. Kad je to rekao, odbio je da ide s njima. Nevjernici su počeli udarati žrtvu i vući ga putem, ali su tako bili prestrašeni otporom i odlučnošću koju je ovaj čovjek pokazao da su ga na mjestu ubili. Drugu dvojicu su uzeli sa sobom i prodali ih kao robove Kurejšijama u Meki. Jedan od njih je bio Hubejb, a drugi Zeid.
Kupac od Hubejba želio je da ga ubije tako da osveti svog oca, kojeg je Hubejb ubio na Bedru. Jednog dana Hubejb je tražio britvu da završi svoje dotjerivanje. Hubejb je tražio britvu kad mu je dijete iz domaćinstva prišlo iz radoznalosti. Hubejb je uzeo dijete i stavio ga na koljeno. Majka djeteta je ovo vidjela i prestrašila se. Na umu joj je bio teški osjećaj krivnje, a ovdje je bio čovjek kojeg će oni za nekoliko dana ubiti, koji drži britvu tako blizu njenog djeteta. Ona je bila uvjerena da Hubejb hoće da ubije dijete. Hubejb je vidio zaprepašteno lice žene i rekao: "Je li ti misliš da ću ja ubiti dijete? Nemoj ni na trenutak to pomisliti. Ja ne mogu uraditi tako grozno djelo." Muslimani ne varaju. Žena je bila impresionirana iskrenošću i poštenim odnosom i vladanjem Hubejba. Ona je ovo uvijek imala na umu poslije toga i govorila je da nikada nije vidjela zatvorenika kao Hubejba. Na kraju su Mekanlije odveli Hubejba na otvoreno polje da javno proslave njegovo ubistvo. Kad je došao zakazani trenutak, Hubejb je tražio dozvolu da klanja 2 rekata namaza. Kurešije su se složili i Hubejb je pred očima javnosti izrekao svoje zadnje dove Bogu na ovom svijetu. Kad je završio s klanjanjem, rekao je da je želio nastaviti, ali to nije uradio da ne bi mislili da se boji umrijeti. Onda je tiho podložio svoju glavu krvniku. Kad je to uradio, promrmljao je strofe: "Dok ja umirem kao musliman, nije me briga da li moje tijelo bez glave pada na desno ili na lijevo. I zašto bih? Moja smrt je na Božijem putu. Ako on hoće, on može blagosloviti svaki dio mog raskomadanog tijela." Jedva da je Hubejb završio pjevušenje ovih strofa, kad je krvnikova sablja pala na njegov vrat i glava mu je pala na jednu stranu. Među onima koji su se okupili da proslave ovo javno ubistvo bio je Said bin Amir, koji je kasnije postao musliman. Kažu, kad god bi se ubistvo Hubejba spomenulo u Saidovom prisustvu, on bi dobio trzavicu. Drugi zatvorenik Zeid također je bio izveden da bude ubijen. Među posmatračima bio je Ebu Sufjan, poglavica Mekke. Ebu Sufjan se obratio Zeidu i upitao: "Zar ne bi više volio da je Muhammed na tvom mjestu? Zar ne bi više volio da budeš siguran kod kuće, a da je Muhammed u našim rukama?" Zeid je ponosno odgovorio: "Šta, Ebu Sufjan, šta kažeš? Tako mi Boga, ja bih radije umro nego da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kroči na trn u ulici Medine." Ebu Sufjan je bio iznenađen takvom odanošću. On je pogledao Zeida u čuđenju i bez oklijevanja, ali odmjerenim tonom proglasio: "Bog mi je moj svjedok, ja ne znam nikoga da voli drugu osobu koliko ashabi Muhameda vole njega." मुझे अल्लाह के बहुत प्यारे मेरे मुर्शिद का नाम मोहम्मद है। अल्लाह के बहुत प्यारे मेरे. Slijedi priča događaj o ubistvu 70 hafiza. Nekako oko ovog vremena poslaniku sallallahu alejhi ve sellem su također došli neki ljudi iz plemena Nađd, da za muslimane traže nekog da ih poučava islamu. Poslanik im nije vjerovao, ali se dogodilo da je u to vrijeme Abu Bara, poglavica plemena Amir, bio prisutan u Medini. On je ponudio da služi kao osiguranje za pleme i uvjerio poslanika sallallahu alejhi ve sellem
da oni neće počiniti smutnju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izabrao 70 muslimana koji su Kur'an znali napamet. Kad je ova grupa stigla do Bir Ma'uan, jedan od njih, Haram bin Malhan, otišao je poglavici plemena Amr, sestrića Bara, da mu uputi poruku Islama. Prividno su članovi plemena lijepo primili Harama. No dok se on obraćao poglavici, jedan čovjek se je iskrao od zada i napao Harama kopljem. Haram je na mjestu umro. Kako je koplje probilo Haramov vrat, čuli su ga kako govori: Bog je velik, gospodar Kabe je moj svjedok, ja sam postigao svoj cilj. Buhari. Kad su ubili Harama na ovakav grozan način, plemenske vođe su nahuškale pleme da napadnu ostatak ove grupe muslimanskih učitelja. Ali, rekao je jedan član plemena, naš poglavica Abu Bara ponudio je da služi kao sigurnost. Mi ne možemo napasti ovu grupu. Onda su poglavice plemena uz pomoć dviju plemena koji su išli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da traže muslimanske učitelje i neka druga plemena napali grupu muslimana. Kad su rekli, mi smo došli da propovijedamo i da poučavamo, ne da se borimo, nije im ništa pomoglo. Oni su počeli ubijati grupu i svi osim trojice od njih 70 bilo je ubijeno. Jedan preživjeli bio je hrom i popeo se na brdo prije nego što je sukob počeo. Dvojica drugih otišli su u šumu da hrane kamile. Po povratku iz šume zatekli su 66 svojih drugova kako leže mrtvi na polju. Ova dvojica su se međusobno savjetovali. Jedan je rekao, trebamo ići i podnijeti izvještaj o ovome časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Drugi je rekao, ja ne mogu napustiti mjesto gdje je poglavica naše grupe kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odredio našim vođom ubijen. Rekavši to, jurnuo je na nevjernike i umro boreći se. Drugog su zatvorili, ali su ga kasnije oslobodili u ispunjenju zakletve koju je plemenski poglavica dao. U grupi ubijenih bili su Amir bin Fuhajra, oslobođeni rob Ebu Bekra. Njegov ubica je bio Džabir, koji je kasnije postao musliman. Džabir je svoje prihvatanje islama pripisao ovom masovnom pokolju muslimana. Kad sam počeo ubijati Amira, kaže Džabir, čuo sam ga kako kaže, tako mi Boga ja sam uspio. Ja sam pitao, Amire, zašto muslimani tako govore kad se suočavaju sa smrću? Amir je objasnio da muslimani smatraju da je smrt na Božijem putu blagoslov i pobjeda. Džabira se i tako dojmio ovaj odgovor da je počeo sistematski proučavati islam i na kraju je postao musliman. Vijesti o ova dva događaja u kojima je oko 70 muslimana izgubilo život kao rezultat opakih spletki odmah su stigle do Medine. Ovo nisu bili obični ljudi. Oni nisu počinili nikakav prekršaj i nisu nikoga povrijedili. Nisu učestvovali u borbi. Oni su lažima izrečenim u ime Boga i religije bili namamljeni u neprijateljske ruke. Ove činjenice su uvjerljivo dokazale da je neprijateljstvo prema islamu bilo odlučno i duboko. S druge strane, revnost muslimana prema islamu bila je jednako odlučna i duboka. Muhammad jo hamara peshwa hai, Muhammad jo
पेशवा है मोहम्मद Slijedi priča sukob sa Benu Mustalik. Poslije bitke na Uhudu, u Meki je vladala velika glad. Zanemarujući sve neprijateljstvo koje su Mekanlije imale prema njemu i zanemarujući sve spletkarenje koje su koristili da cijelom zemljom rašire pobunu protiv njega, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je skupio fond da pomogne siromašnim Mekke u ovoj teškoj oskudici. Mekanlijama nije bio dovoljan ni ovaj izraz dobre volje. Njihovo neprijateljstvo se još povećavalo. Plemena koja su dosada bila saosjećajna prema muslimanima također su postala neprijateljski raspoložena. Jedno od ovih plemena je bilo Benu Mustalik. Oni su imali dobre odnose s muslimanima. Međutim, sad su se počeli pripremati za napad na Medinu. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao za njihove pripreme, poslao je ljude da vide da li je to istina. Ljudi su se vratili i potvrdili ove izvještaje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odlučio da se suoči s ovim novim napadom. Zato je skupio vojsku i odveo je do teritorije plemena Benu Mustalik. Kad se muslimanska vojska suočila sa neprijateljima, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nastojao uvjeriti neprijatelja da se povuče bez borbe. Oni su odbili. Započeta je borba i za nekoliko sati neprijatelj je bio poražen. Zbog toga što su mekanski nevjernici htjeli nanijeti štetu muslimanima i što su prijateljska plemena prelazila na stranu neprijatelja. Licemjeri među muslimanima također su se odvažili da u ovoj prilici učestvuju u bitci na strani muslimana. Možda su mislili da će imati priliku da prave istu smutnju. Sukob sa Benu Mustalik završio se za nekoliko sati. Licemjeri zato nisu imali nikakve prilike za bilo kakvu smutnju u toku bitke. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je međutim odlučio da nekoliko dana ostane u gradu plemena Benu Mustalik. U toku ovog boravka nastala je svađa između jednog muslimana Mekke i muslimana Medine oko vađenja vode iz bunara. Dogodilo se da je Mekanlija bio bivši rob. On je udario muslimana iz Medine koji je podigao uzbunu. Pozivajući svoje drugove iz Medine poznate kao Ensari ili pomagači. Mekanlija je također podigao uzbunu i pozvao drugove Mekanlije poznate kao muhadžiri ili izbjeglice. Prevladalo je uzbuđenje. Niko nije ispitivao šta se je desilo. Mladi ljudi na obje strane izvukli su svoje sablje. Abdullah bin Ubeja ibn Salul mislio je kako je to od Boga dato dobra prilika. Odlučio je da na vatru doda goriva. Vi ste otišli predaleko u svom ugađanju ovim izbjeglicama. Vaše lijepo postupanje prema njima okrenulo je njihove glave. I oni sada nastoje na vama dominirati na svaki način. Ovaj govor je mogao imati učinak koji je Abdullah želio. Svađa je mogla poprimiti ozbiljne dimenzije, ali nije. Abdullah je pogriješio u procjeni učinka svog smutljivog govora. Međutim, vjerujući da su Ensari nagovoreni, on je otišao tako daleko da je rekao: hajde da se vratimo u Medinu, onda će najčasniji među njenim stanovnicima istjerati najprezirenijeg. Buhari. Izrazom najčasniji stanovnik
mislio je na sebe, a izrazom najprezreniji mislio je na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čim je ovo rekao, muslimani vjernici su bili u stanju prozrijeti ovu smutnju. Govor koji su slušali nije bio dostojan, nego govor šejtana koji je došao da ih zavede. Jedan mlad čovjek je ustao i podnio izvještaj poslaniku sallallahu alejhi ve sellem preko svog amidže. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao po Abdullaha bin Ubeja ibn Salula i njegove prijatelje i pitao ih šta se dogodilo. Abdullah i njegovi prijatelji su negirali da su imali ikakvog udjela u ovome slučaju koji im je pripisan. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ništa rekao, ali se istina počela širiti. Vremenom je vlastiti sin Abdullaha bin Ubeja ibn Salula, Abdullah, također čuo za to. Mladi Abdullah je odmah došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: O poslaniče, moj otac te je povrijedio. Smrt je njegova kazna. Ako ti odlučiš, ja bih radije da meni narediš da ubijem svog oca. Ako narediš nekom drugom i moj otac umre od nekog drugog, možda ću biti naveden na osvetu svog oca i ubiti tog čovjeka i možda na taj način navučem Božije nezadovoljstvo. Ali, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ja nemam takve namjere. Ja ću prema tvom ocu postupati sa samilošću i obzirom. Kad je mladi Abdullah uporedio izdajstvo i neuljudnost svog oca sa samilošću i ljubaznošću poslanika sallallahu alejhi ve sellem, krenuo je prema Medini pun prigušene ljutnje prema svom ocu. Na putu je zaustavio svog oca i rekao da mu neće dozvoliti da ide dalje na putu za Medinu, ukoliko ne povuče riječi koje je upotrijebio protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Usne koje su rekle poslanik je prezren i ti si počastvovan, sada moraju reći poslanik je poštovan, a ti si prezren. Dok ovo ne kažeš, neću te pustiti da ideš. Abdullah bin Ubeja ibn Salul bio je zapanjen i prepadnut i rekao je: Moj sine, ja se slažem da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poštovan, a da sam ja prezren. Mladi Abdullah je onda pustio svog oca da ide. सानू मिल जाए प्यार मोहम्मद दा असां प्रीत पराई की करनी. Slijedi priča napad cijele Arabije na Medinu. Prije smo spomenuli dva jevrejska plemena koja su morala biti protjerana iz Medine zbog svojih smutljivih zavjera i pogubnih spletki. Benu Nazir, jedno od dva plemena, iselilo je dijelom u Siriju, a jedan dio njih u grad nazvan Hajbar, sjeverno od Medine. Hajbar je bio dobro utvrđen jevrejski centar u Arabiji. Jevreji koji su se tamo iselili počeli su huškati Arape protiv muslimana. Mekanlije su već bili zakleti neprijatelji Islama i za njih nije bilo potrebe novi izazov protiv muslimana. Tako se i pleme Ghaftan iz Nadžada neprijateljski postavilo prema muslimanima zbog njihovih odnosa sa Mekanlijama. Jevreji koji su se smjestili u Hajbar već su računali na Kurejšije Meke i na Ghaftan pleme iz Nadžda. Pored ovih napravili su plan da se Benu Sulaim i Benu Asad okrenu protiv Islama. Također su nagovorili pleme Benu Saad koje je bilo u savezu sa Jevrejima da se pridruže Mekanlijama u savez protiv Islama. Poslije dugog
spletkarenja bio je organizovan savez arapskih plemena da se bore protiv muslimana. Ovaj savez je uključivao Mekanlije, plemena koja žive oko Mekije, plemena Nadžda i ona koja žive na teritorijama sjeverno od Medine. दूजे दी सफाई की करनी सानू Slijedi priča bitka na Hendeku. U 5. godini poslije hidžre bila je skupljena velika vojska. Historičari su procijenili da je snaga ove vojske brojala između 10 i 24.000 ljudi. No udružena vojska skupljena iz raznih plemena Arabije nije mogla biti vojska od 10.000. 24.000 je vjerovatnije. Ako ne toliko, onda bi to sigurno moglo biti 18 ili 19.000. Grad Medina, koju su ove horde željele napasti, bio je skroman, posve nemoćan da se brani od udruženog napada cijele Arabije. Njeno stanovništvo je u to vrijeme činilo malo više od 3.000 muškaraca, uključujući stare muškarce, mlade i djecu. Protiv ove populacije neprijatelj je skupio vojsku od 20 ili 24.000 snažnih muškaraca, iskusnih u ratovanju. I pošto su bili okupljeni iz različitih dijelova zemlje sa dobro odabranim ljudstvom. Stanovništvo Medine s druge strane, koje je moglo biti povezano na pružanje otpora ovoj ogromnoj vojsci, uključivalo je muškarce svih doba. Možemo prosuditi nadmoć protiv koje se muslimansko stanovništvo Medine moralo boriti. Neprijatelja je bilo 20 do 24.000 snažnih, a muslimana jedva 3.000, uključujući, kao što smo rekli, sve muškarce u gradu, i stare i mlade. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo za pripreme ogromne vojske, održao je savjetovanje i tražio savjet. Među onima od kojih je tražio savjet bio je Selman Perzijac kao prvi musliman iz Perzije. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao Salmana šta su oni radili u Perziji ako su morali braniti grad od ogromne vojske. Ako grad nije utvrđen i ako je domaća sila vrlo mala, rekao je Salman, običaj je u našoj zemlji da iskopamo rov oko grada i da ga branimo iz rovova. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prihvatio ovu ideju. Medina je imala brda s jedne strane. Ona su pružala zaštitu na toj strani. Druga strana je bila sa ulicama i zbijenim stanovništvom. Na ovoj strani grad može biti neočekivano napadnut. Treća strana je imala kuće i bašte palmi, na izvjesnoj udaljenosti utvrđenje jevrejskog plemena Banu Kurejza. Banu Kurejza je potpisao ugovor o miru s muslimanima. Zbog toga je ova strana također smatrana sigurnom od neprijateljskog napada. Četvrta strana je bila vidljivo otvorena i s ove strane je bilo najvjerovatnije da će neprijatelji napasti i od nje su se najviše bojali. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zato odlučio da iskopaju rov na ovoj otvorenoj strani kako bi spriječili neprijatelje da neočekivano napadne. Zadatak je bio podijeljen među muslimanima. 10 muškaraca su trebali iskopati 10 metara rova. Trebao je biti iskopan rov 1 milju dug, dovoljne dubine. Dok je kopanje bilo u toku, naišli su na stijenu i muslimanskim kopačima je bilo teško izaći na kraj s njom.
Poslan je izvještaj poslaniku sallallahu alejhi ve sellem koji je odmah krenuo prema ovom mjestu. Uzeo je trnokop i snažno udario po stijeni. Sjevale su iskre i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je glasno uzviknuo Allahu ekber. Ponovo je udario, ponovo je svjetlica izbila i ponovo je poslanik uzviknuo Allahu ekber. Udario je po treći put, svjetlica je ponovo izbila i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Allahu ekber i stijena je bila razbijena. Ashabi su pitali poslanika sallallahu alejhi ve sellem o svemu ovome. Zašto je nekoliko puta rekao Allahu ekber? Ja sam udario stijenu 3 puta ovim trnokopom i 3 puta sam vidio scene buduće slave Islama koje su bile objavljene. U iskrama sam vidio sirijska mjesta Rimske imperije. Dati su mi u posjed ključevi ovih mjesta. Drugi put sam vidio osvjetljenja mjesta Perzije na Majdanu i imao sam ključeve Perzijske imperije koju su mi dati. Treći put sam vidio kapije Sana i imao sam ključeve kraljevstva Jemena koji su mi dati. Ovo su Božja obećanja i vi čvrsto vjerujte u njih. Neprijatelj vam ne može naškoditi. S ograničenom ljudskom snagom, rov koji su muslimani bili u stanju iskopati nije mogao biti savršen, ali sa tačke gledišta vojne strategije barem je izgledao da će se osigurati protiv iznenadnog ulaska neprijatelja u grad. Da on nije bio neprohodan, sljedeći događaj u bici su to mnogima pokazali. Neprijatelju nije odgovarala ni jedna druga strana da odatle napadne grad. Zato je sa strane na kojoj je bio rov ogromna vojska arapskih plemena počela prilaziti Medini. Čim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao za ovo, izašao je da ga brani sa 1200 ljudi, nakon što je druge ljude postavio da brane ostale dijelove grada. Historičari različito procjenjuju broj ljudi koji su branili rov. Neki taj broj stavlja na 3000, drugi na 12 do 1300, a drugi na 700. Teško je napraviti ove proračune i očito ih je teško uskladiti. Ali poslije preispitivanja evidencije mi smo došli do zaključka da sve 3 procjene o broju muslimana, uključujući u odbranu rovova, su ispravne. Oni se odnose na različite trenutke te bitke. Stigli smo do kraja 9. dijela. U 10. dijelu možete gledati borba protiv velike nadmoći, izdaja Banu Kurejza, razilaženje saveznika, plan napada Banu Kurejza i njegov neuspjeh, kazna Banu Kurejza za njihovu izdaju, Saadova presuda u skladu s Biblijom. Hvala vam na pažnji. Do sljedećeg videa. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Muhammad hi naam, Muhammad hi kaam, alayka salatu, alayka salam, salli ala imamina, salli ala Muhammadin, salli ala nabina, salli